Po kraćoj pauzi predsjedatelj opštini Predrag Vuković вчера ознова почав розсварки з гражданами od 12 po 14 годин у своїм кабінету, а так буде кожного понеділку. Вчора на розсварку прияти 15 особи. Як hutорене u kabinetu predsjedatelja opštini, robotni mesta u peršim planje, a potim i češki socijalni i materijalni stan u familijah okreme u tih, kotri nje dostavaju socijalnu pomoc, a ani nje hasnuju narodnu kuhnju, u kotri hviljkovo jedzenje dostavaju već jak 350 osobi. S predsjedateljom na rozsvarki buli da skeljo trenere sportskih kluboh, čio ekipi treniraju u živnej sportskej hali, poneže njet nafti za zohrivanje. Predsjedatelj Vuković obecao, že je holjen, tot problem bude pošvitko rozrišeni.